ये जेंजिस को सारी चीजें फास्ट चाहिए और हर काम के बाद रिवॉर्ड्स भी चाहिए, और यही चीज करके नावी यूपीआई सिर्फ 2 साल में इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग। Thế năm này nhá, cả sắp em nhau, có hơn. हेलो दोस्तों, फर्स्ट राउंड में तो 20 आया था। फर्स्ट राउंड में 50 आया था, अभी 51 आएगा। सॉरी, आज फर्स्ट राउंड में 20 आया था, अभी 21 आएगा। जितना खेलना है खेलो। हमारा बॉस देख रहा है। तो बहुत उछल रहा है। तो हमारे मन से बहुत जोर से माउस कर रहा है। माउस को इसको बाई करी।
thì bay không làm được thì xe bộ tông không mấy Không đó. Ê, sắp sắp đó là to. rồi rồi Không bà. Cái này thì là cái ta mà nó cái phải là awan đó phải là không lấy khi chạm không lấy khi chạm bớt hơn mình đã nhớ nhớ phải hay bớt bớt thằng nào có thằng mà ini bahaya bớt thằng nào có thằng mà không qua cái khả năng tăng này lagi sama tak kira castle gue ini Ủa, mất thấp. mai besar ya lu satu gua Ủa, mà mất ở cái nữa. Một tập không tâm mô. Chứ, giờ xin phải nha. rồi tôi giang ta Wah, Ma. cứ mà mày sạch cả tao cứ mày sạch tao tôi đọc đi ra không tâm vào tâm này mày sẽ cứ anh mày sẽ sạch cả học xuống nó bật được không ôi tao không tự quán nó không to ini kata sih Wah, tahu kayaknya singkong. Bener juga deh. Noro bekanya, noro bekanya cowok noro dalai hidup marung lai. Oke, aku udah lagi kamu sih. Nếu không bắt thằng mà xem thì cái million là bắt thằng mà cái চুরাশি কেজি তো ওটা 75 কেজি থাকতে সে 30,000 থাকবে কাটাকুটি 3,000 33,000 বুঝলে কাজ 27,000 তাও 28,000 বাকি বুকু খবর 28,000 সে তাও ইয়াগো হগল তানে 23,000 সেটা ওটা আমলা বখলা ইকে মংনা বাড়িয়ে দিবা তাও তাও এটা মুছ না খাবো তাও তাও মুছ থাকি না 이게 뭐랑 나 하지라 리마 자가는 타고 해 뛰나 자 잠깐만 아다 찾아 알아 그만 저거 나가고 좀 된다 같으니 히잡하니 마니 정 아무 수마케 넣은 거 하자 길이 찾아라 딱 할게 때 받다 기본로 리만 하자 뭐로 방 가는 거다
Ang hiking ke over hodak liya ni masa tam tang lap ma kalak sande surasi ke jamal hisab khal surasi ke ji ni hisab khalai ma le o tang la ya dah ni surasi ke ji osi siasi manu siasi ke ji sudah mang sini tu kutung deh tu guna muk tu saya udah kan ni apa harapnya muk tu saya again 0 ending क्या है भाई 4 5 6 7 8 9 10 वाह क्या खेल खेला रे भाई क्या रे भाई भाई 3-8 आना चाहिए था अब 4 मार दिया 20 में से खेल तो बहुत चीटिंग कर रहा है भाई लोग